mjesec i pol dana. Za nas je izuzetno zanimljivo zbog toga. Ali je prvi puta vidimo ovdje. Tako je, ovo je premijerna, kako je Dražen predstavljen ne samo u javnosti u Portlandu, u Oregonu, nego i američko. Ovdje ima ESPN kanal, pa ima ABC, pa CBS televizija. Zaista jedan vrlo za nas neobičajen način. Evo ovdje će se čak vaše kolege poigrati sa imenom Dražena, kako ko je naučio da izgovara, neko će reći Petrović, neko Petrović. Samo neki treniraju. Tako je, ali su već sada nakon 35 utakmica, Dražen je u Portlandu 5 mjeseci, on je 17.8. potpisao ugovor, 2 mjeseca i pol već se natječe, 35 utakmica je već iza njega i što je najvažnije, konkurencija slabi, nije više peti bek, iako još njegova minutaža nije visoka, on je 276 minuta igrao do zadnjih 5 utakmica, ali sada u zadnjih 7 utakmica, zadnjih 10 utakmica stvari se zaista okreću Draženu u korist. I pretpostavljamo da je više ne treći bek, jutros sam se čuo sa našim saveznim selektorom Ivkovićem koji je boravio u Americi, kaže da je Dražen zapravo preuzeo jednu vrlo slatku obavezu, da je on kada je potpisivao za Portland rekao ja sam sposoban uvijek Portland donijeti 20 poena. Još to nije, ali da je Dražen u prilici da dokazuje svoje kvalitete kao prvog evropskog igrača na jedan način na koji to drugi ne dokazuju, to je sigurno. Eto tako je Dražen Petrović prihvaćen, primljen na početku svoje karijere u snimku, jedvice u mnogo truda uspjeli pripremiti da bude ovakva kakva jest, jer, kažem, nije rađena sa profesionalnim kazetama, već sa VHS i to na američkom NTSC sistemu. Dakle, u bijelim dresovima je Utah, a u tamnim posve tamnim, posve crnim je su igrači Portlanda. Vidite Dražena na lijevoj strani odlazi u drugi dio igrališta. To su segmenti u kojima je provodio vrijeme u igri, a mislim da je red da se upoznamo sa najvažnijim igračima u oba sastava. Kod Utaha to je John Stockton, vidjet ćemo ga sa brojem 12, po broju ukradenih lopti prošle godine najbolji, po asistencijama također najbolji, bijeli u bijelom dresu, Stockton, broj 12, vidjet ćete ga zatim Karl Malone, ne Moses, nego Karl Malone, drugi strijelac NBA lige lani, ima broj 32, peti skakač lige i možda da za prvu ruku kažemo nešto i o Marku Eatonu, 224 cm kao i Rick Smith, jedan od najviših igrača u NBA ligi. Mark Eaton ima broj 53. Kod Portlanda predlažem, kolega Kosije, da najprije spomenemo Duckwortha, Drexlera i Portera kao na neki način konkurente Dražena. Pa treba reći po prilici, pojam startne petorke u Americi je vrlo popularan. Startni pet, već što bismo mi rekli, zna svako dijete kad je u pitanju Portland, a i mnogi drugi klubovi. Dakle, na bekovskim pozicijama Porter i Drexler, središnja, odnosno na poziciji centra je to Duckworth i lijevo Kersey i desno pojačanje akvizicija iz New Jerseya Buck Williams. Reći ću brojeve, a nastojat će naši gledalci zapamtiti. Dakle, Kevin Duckworth, ne 0 nego 2 nule, Clyde Drexler 22, Jerome Kersey 25, Terry Porter, možda da kažemo čela, odnosno nema kako ošišan, broj 30 i taj Buck Williams broj 52, to je bila jedna zapravo trampa jer je on došao iz New Jerseya. Evo sad ono što je bitno, samo sad da kažemo usput, i protivnički startnih pet u ovom trenutku, čitavu stvar u svojim rukama uvijek i na svaku utakmicu drži broj 12. To je jedan od najboljih i najuspješnijih asist igrača u Sjedinjenim Državama. Čak je opasno veliki konkurent Magicu Johnsonu. Sjajan košarkaš i bit će dobro pogledati kako on otvara igru i kako otvara kontranapad. To će se u nekim sekvencama, evo našeg Dražena Petrovića, broj 44, ima to svoje zašto, sjećate se koje brojeve nosi u Jugoslaviji, u kojim brojem igra u Realu, ima tu nešto malo prazno jer sujevjerna, igrači su takvi ili neko isti dres nosi, broj ne želi promijeniti, tako. Međutim, da kažemo samo suparnike na ovoj vrlo interesantnoj i zanimljivoj utakmici, Stockton uz njega će biti Hansen kao drugi bek, Eaton, Lechner će ga zamijeniti kao drugi centar, a Bailey je na jednom krilu i sjajni Karl Malone, ili Malone kako mi to kažemo,
će biti na drugoj krivini. To su protivnici, bit će izmjena, jedan od prvih izmjena je Darrell Griffith, to je košarkaš koji im opet veze sa Jugoslavijom, igrao je 78. godine čuvenu utakmicu u Chapel Hillu, Jugoslavija, Sjedinjene Države, dakle tada je bio Magic Johnson. To je bila sjajna generacija Amerikanaca koja je, kao što Dražen sinoć poručuje iz Detroita, u 47. minuti vodstvo Portlanda, a nešto sekundi iza toga prevrat i pobjeda prvaka svijeta. Dakle, taj Griffith je prva izmjena, no da se pozabavimo utakmicom koja je izuzetno, evo Dražena. Za Draženovu igru je bitno primijetiti na temelju ovoga što sad smo vidjeli. Da je promijenio igru, odnosno okolnosti su da Dražen više nije u takvom prijateljstvu sa loptom kao što je bio u Ciboni, kao što je bio u Šibeniku, kao što je bio u Realu. Njegovi zadaci su posve ovdje drugačiji. Puno igre bez lopte, puno obrambenih zadataka, dakle u Jugoslaviji to bilo manje, međutim on osjeća da je njegova progresija, specijalno što se tiče zadataka u obrani, u uzlaznoj, da tako kažemo, liniji i da će i te probleme riješiti. Neko govori da je Dražen još uvijek spor. Pogledajmo da li je u odnosu na američke košarkaše, da li se zaista radi o sporosti ili je to privid možda. Iz ovog priloga ćemo to vrlo dobro vidjeti. Utakmica u drugoj četvrtini, cijelo vrijeme izjednačen gotovo rezultat, poravnanje, ide naravno John Stockton. Stocktona, kako on to radi, sjajan vođa Utah, kažemo to su džezeri ili džezisti, kako oni su zapravo, zašto džez, imaju opet nama bili, ne samo zato što su u klubu temeljen bili u New Orleansu i što je tamo grad muzike, duhovne, tako kažemo. Evo pogotka Draženova. Oni su preselili, ali vrlo je važno reći, prva persona ovog džeza za dugo vremena će biti naš čovjek, Pete Maravić. On je bio sjajna zvijezda ovog kluba. Utakmica se naravno nismo rekli, utakmica igra u Salt Lake City, opet ima vezu, Salt Lake City je zvijezdom igrajući u Provu, bio naš Krešimir Ćosić, dakle to je ta država Utah, to je tamo iza Srednjeg zapada locirano, tamo je naših košarkaša, na kraju poslije bio Mihovil Nakić, tamo je Starčev. Da ga još jednom predstavimo, Gorosta sa čovjeka, 32 proljeća. I zanimljivo, vrlo popularno. Mi smo na 11.2. će se odigrati utakmica All Stars Game, puno glasova dobiva ovaj Mark Pitman na koga svraćate pozornost. Ova žvan je najbolji centar. Evo, to je ogroman čovjek, dosta pokretljiv. Malo asocira na našeg Tasića, koji je nekad igrao u Radničkom, figurom. Ali ne izvodi ono što kažu košarkaši krumpire sa linije slobodnih bacanja, dakle lopta od ozgo, a ne od ozgora. Pratimo cijelo vrijeme Dražena, ovdje imaju poteškoća u obrambenoj fazi, međutim kasnije protiv Minnesota njegov igrač koga je čuvao i to je gala rezultatu, nije postigao niti poena zadnju cijelu četvrtinu, dakle tada se Dražen posvetio obrambenim zadaćama, koncentrirao se samo na obranu. Evo, prihvatio je i on signalizaciju formula, to je Rick Adelman, njegov trener, 40-godišnji mladi. Inače novi trener, jer je prošle godine Portland promijenio trenera i Adelman na neki način čuva svoju stolicu, ima još malen ugovor i zato možda Dražena nije bilo toliko puno u igri i preferirani su Drexler, Porter i ostalo. Pa mi smo malo tu, normalno da smo osjetljivi, to je naš igrač, naš ponos, da tako kažemo. Evo, kolega Bratičević mi poručuje jutros da je Larry Brown dao intervju nakon utakmice u New Yorku gdje je Paspalj krenuo u startnih 5 za San Antonio i da je rekao da je to izuzetan potencijal, ali u ovom trenutku od njega se ne može tražiti strahovito puno i to zbog toga što je toliko u njegovoj obrani, toliko propusnih, da tako kažemo, rupica. Znači u ovoj profesionalnoj diviziji se mora znati sve, pa i ta obrana, koliko smo mi tu sad kasnimo ili ne kasnimo, koliko su naši igrači. Ja se ne bih složio baš, mislim da će se oni ovladati tim elementom ukoliko su to ozbiljni nedostaci vrlo brzo. Evo Stocktona, evo. Ovakav jedan igrač je izuzetno koristan. I kad govorimo o 5 bekova u Portlandu, što smo rekli Drexler, Porter, Young, Irvin ili kako bi se to već reklo, Dražen Petrović više nije u 5. poziciji, iako minutaža još zaostaje. Okolnosti su, rekli smo, u zadnjih 10-ak utakmica su bitno izmijenile u korist Petrovića.
No ima još jedna, ja bih rekao kad su Jugoslaveni u pitanju, još jedna vrlo zanimljiva stvar, da tako kažemo otežavajuća okolnost. Oprosti samo, ovo smo sad vidjeli Karla Malonea sa brojem 32, da ih još jednom identificiramo. Ovo je jedna od najvećih prednosti, inače Utaha bila 6 razlike. Izvolite. Kad kažu tih pet bekova kad govorimo, naravno da su oni svaki na svoj način. Recimo, zna se da je Drexler sjajan skakač, to je visok igrač, sjajan skakač, čak je bio drugi u zakucavanju jedne godine. I njegov je visok, međutim, zapravo je nezamjenjiv. On je i šuter, i strelac. S druge strane, Potter je osoba koja je Stockton u Portlandu. Potter je ta osoba koja je mozak, kontrolor lopte, organizator napada itd. Po toj logici Draženova pozicija u proboj među 5 ide preko Pottera. I da li će to tako biti, vidjet ćemo. Ovo je sada već ta zadnja četvrtina. Evo Dražena, evo kako Dražena obrana. Pazi na Griffitha. To je iskusan igrač Darrell Griffith, vrlo duga karijera. Cooper. And Wayne Cooper, who made the last basket of the second He's quarter, makes still Portland's first of the third. 85-82. 11 minutes to play. Blazers Ovo je looking čini mi for se their Danny second Young. win here in Ne 7 vidimo years. broj, ali ja mislim da je to igrač koji ulazi kad Potter napušta parket. Danny Young broj 21. Ako je to, ja mislim da je, da smo dobro. Još je nešto bitno istaći, ovdje tri igrača koje vidimo, Kersey, Porter i Drexler nisu igrali ni, evo Dražena, ni u jednom klubu nisu igrali, oni su originalni, da tako kažemo, Blazersi, imaju ugovor do 95. i kroz te okolnosti treba sagledati Draženove pozicije. Ovo je najstariji igrač u Portlandu, Cooper, najiskusniji, ima 32 godine. Kada nema Duckhorta, onda je Cooper odgovara za bitke oko obruča, ispod obruča, iznad obruča. Portland je utakmicu inače igrao vrlo dobro i tek u zadnjim sekundama su se kao sinoćnoj utakmici u Detroitu. Ono što sam htio reći malo čas, nesretna okolnost naših igrača da su im klubovi danas najuspješniji. Lakersi su vodeći, a San Antonio je drugi po omjeru pobjeda i poraza. Četvrti je Portland i u takvim sredinama naći mjesto pod suncem, pod koševima, da tako kažemo, slikovito zaista, znači kvalitet. S druge strane, kad se tiče u Europi, kad se tiče igrača koji su izvan Amerike, naravno najviše minutaže ima Nigerijac Olajuwon, ili kako bi se to već... Olajuwon, kako to već neko izgovori. Petrović je prodor. A Draženo vrijeme do nedavno bilo je 10. To će reći da i Marčulionis i Volkov imaju, a pona osob Njemac Šempf i Nizozemac Smith koji igraju izuzetno puno u Indijani, dakle u startnih 5. Eto tako po prilici stoji sa Europom trenutno u Sjedinjenim Državama. Inače ovdje u ovom sastavu Portlanda bi trebao biti Ramon Ramos iz Porto Rika, međutim on je doživio vrlo tešku saobraćajnu nesreću. Nema tako reći spomena o mogućnosti da se on vrati sportu nakon te užasne nesreće, ali polako se oporavlja. Broj 52 u Portlandu, rekli smo Buck Williams. Sjajan igrač, odličan skakač, vrlo precizan, vrlo produktivan, pojačanje, rekli smo, došao je pred ovu sezonu iz New Jerseya i uzeo si je poziciju krilnu i standardnu u Portlandu startnih 5. Slobodna bacanja, vidimo Utah, 4 promaša isto toliko i Portland. Broj 25 je Jerome Kersey, domaći dečko što bi rekli iz Portlanda, i on je na neki način, s obzirom da ima jedan ugovor od samo $500-600 tisuća, a Dražen ima 5 puta veći iznos, na neki način protestirao što kao domaćin iz Portlanda nema veću minutažu i nema veću ulogu. Pa meni je daleko draže što kod Dražena sve se manje spominju dolari, a Dražen sve više grize, njemu je zaista stalo. Ivković je saopćio što su razgovarali, Dražen je uvjeren čak, grize išao bi u Argentinu, uvjeren je da će mu to Portland omogućiti, sindikati
igrački sindikat da ćemo omogućiti, dakle, dolari sada po strani. Dražen je i otišao u Ameriku da pokaže i dokaže da je to moguće. On je u jednom razgovoru koji smo vodili prije jednog 10-ak dana rekao, sjedeći na klupi ja sam izuzetno puno naučio. Sad sam shvatio da se košarka može učiti i sjedeći na klupi. On smatra da su okolnosti u kojima je, od njega traže mnogo i da će on u takvoj konkurenciji uspjeti dokazati da je otišao u Ameriku da igra košarku, a novac je došao kao posljedica, da ne stvaramo nekakav tabu, došao je kao posljedica profesionalnog bavljenja. To su utakmice za utakmice, oni su sad, evo 3 dana igrali su u Minnesota, igrali su sinoć u Detroitu i danas su jedan jedini par, oni i New Jersey, jedina utakmica, ne znači, onda se vraćaju u Portland pa će u jedno 2-3 utakmice kod kuće, imali su seriju vani, evo to je Rick, to je čovjek koji je dijete, oni kažu Portlanda, on je igrao, bio je bek u Portlandu, bio je dugo godina asistent u Portlandu, otišao je trener prošle godine upravo negdje sredinom 2. mjeseca, upao je u neobrano grožđe, da tako kažemo, snalazi se, ima sreće, Portland stoji dobro i pretpostavljamo da čak uvjerava Dražena i pokazuje da u zadnjih 10-ak utakmica, rekao smo, Dražen dobiva one prilike koje on misli da je zaslužuje. Najzad Ivković nam jutros kaže da je Dražen kad je odlazio u Portland na pitanje da li si sposoban da nam doprinosiš oko 20-ak poena, on je Dražen rekao jesam i Dražen će to, ja sam uvjeren, znajući ga, uvjeren da će Dražen komparacija između Divca, Paspalja, to je jedan je bek, jedan je centar, u koju okolnost došao, u kakav klub, to je sve ovog trenutka važno da oni igraju, važno da imaju prilike, važno da ni Paspalj, evo po Larry Brownu ne ostaje. Puno je to važno jer evo i ovog trenutka kad gledaju prijatelji košarke kako se Dražen ponaša, shvatit će da je to jedan novi Dražen. Dodajmo da su ovi sastavi što ih gledamo lani ipak izborili play-off, istina odmah na startu play-offa pokleknuli, Portland je imao nesreću da naleti na Lakerse, 3-0 su izgubili, a Utah protiv Golden State-a. Međutim, Utah ove godine ne igra tako briljantno, ali Portland je odličan, Portland sa mnogo većim izgledima da ne samo dođe do play-offa, nego da odigra u tom play-offu i neku značajniju ulogu. Ima jedna simpatična izjava koju sam jučer čuo od Draženove djevojke Renate, on kaže da bi svašta bi dao da 2 dana provede u Zagrebu. Dakle, u psihičkom smislu 2 dana, međutim u ovakvom rasporedu i ovako jurnjevi i profesionalno, ta njegova emocionalna želja nemoguće, nema dana za viđenje Zagreba. Na kraju njemu i u dokumentima i stoji da je on građanin koji je u Portland došao iz Zagreba, iako se ne zanemaruje u njegovim dosjejima ni njegovo rođenje u Šibeniku. Još uvijek gledamo trenutke iz posljednje četvrtine, gotovo poravnak rezultat cijelo vrijeme. Buck Williams, pogodak za momčad Portlanda na gostovanju protiv Utaha, vidjet ćemo još jednom. Ako smijem tako reći, trokrilion Majer broj 40, bijeli, dakle iz Utaha je Mike Brown, također vrlo visok, snažan, 26-godišnjak koji je završio sveučilište u Washingtonu, a još jednom na liniji slobodnih bacanja Buck Williams. Inače, kad se radi o prototipu igrača kako treba izgledati, onda treba biti bijeli 32, Karl Malone. To zaista nije ormar, to je jedna užasna snaga, to je jedan takve fizikalije ima. Taj košarkaš da je to zaista imponira. NBA u Americi znači izuzetno puno. Evo ga, 32. Rica Melona, drugog strelca lani, 5. skakača. Evo Dragan, evo koliko tu treba raditi da se dođe do prostora. Još jedna minuta odmora, morali smo skratiti. Sada su to posljednji trenuci kada Draža nije bilo na parketu, odluka o pobjedniku, jedan od posljednjih napada Utaha. Naravno, Stockton preuzima svu odgovornost, izborio je prekršaj pri vodstvu Utaha od pola poena, 109-108 i 17 sekundi prije kraja na liniju slobodnih bacanja će John Stockton, evo sjajan klip, najveći kraj, 3,2 lani po utakmici, najbolji asistent 13,6, skoro 14 asistencija po utakmici. Dobro, Stockton ovim slobodnim bacanjima rješava pobjednika, u posljednjih 17 sekundi nije uspio
Portland poravnati, izboriti produžetke na gostovanju. Tu nešto nije bilo sasvim u redu ni sa snimkom, ali to su posljednji poeni u susretu između Utah Jazza i Portland Trail Blazersa. Broj, onda opet malo američke košarke i najpotez.